अहानबदा प्रधान अमसुंग वार्ड मेंबर द फुरकले लंगथबाल कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा माइबम लेकाई ग्राम पंचायत की प्रधान ngangom kunjarani amasum GPSC की वार्ड नंबर 10 की मेंबर नावरेम मंगलेम्बी द मी अमना मिनुंगसी याउदना फुरकले हाइरि माइबम लेकाई द लेबा प्रधान ngangom kunjarani की युमदा पाउमी सिंग उनबद महना हाय थौदो असि थासि की तरागा तरे की नुंथिल पुंग अनि मखाइरोम ताबदा लिवा पुखरी असौब मपाल थोखिबने नुमिन असिदा प्रधान मसा अमसुम मेंबर मंगलेम्बी अनि एमजी नरेगा की वर्क साइट अमा येंगसिंदुना लैरिङै लैश्रम दिरेन कौब मिसा अमना माक युम चंगबा लैरक सेमदे हाइदुना मथोंग मरम खंगदना खुद थारखिबने थौदो अदुगी मतांगना सिंजमै पुलिस स्टेशन वकत खले अमसुम अदुमा पु लखत पथोकपा एक्शन लखतना लैरि मसिमा यामना लैबक थीबने अमरमदा ngami haiduna nupi de hektama khut tha basi yamna laibak masa ta da thawongni mari leina bana thokliba thawdo sida miyeng sangbi duna lokhot pam tokpa action lokhot piu hain su pradhan kunjarani na phongdo rakli hain su pau sin makhatari duga maru be boxing asi phongki pisi phongsing taminasi ngasi ayu phongki ba tungan ba manipuri si phongsing digi amasum thoki ba thawdo thoksing digi maru oibe I boxing khonga saraga मणिपुर टॉप चैनल की मैकेडी की मैम थमजगी अहानबदा बीजेपी की एमएलए सही मंगा की फादोक पीख्रे मसामकना तमलिबा कॉलेज दा बीए सेकेंड ईयर फेल ओइरबा मतुंग मार्की मार्कशीट अदुबु सेमदोक सादोक्तुना मथंगी क्लास दा मिंग चलंबगी दमंगा सिदगिना सही कुनगनि पान की ममांग फेब्रुआरी के कुनगनि पान इंग्लिश मंगा समापन मौद्रागा निथोइदा कॉलेज अदुगी प्रिंसिपल न फाइल तौरखिबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना लखतखिबा केस की हियरिंग की फाइनल जजमेंट उत्तर प्रदेश की फैजाबाद की गोसाईगंजा असेंबली कंस्टिट्युएंसी की कुमजा इंग्लिश तरागा तरेता पांथोखिबा मिखल एमएलए ओइना करखिबा मयामना खबाबू तिवारी हायरगा हेना खंगनबा इंद्र प्रताप तिवारी सही मंगा की फादोक पीख्रे मा की फादोदो होखिबा निंगथौकाबा नुमिता फैजाबाद लैबा स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज पूजा सिंहाना पीखिबने कोर्ट मापु सही मंगा की फादोक पीखिबगी माथक सेल ओइना लुपा लिसिंग निपान की सेंफम सु फाइन ओइना थीनरबा खंगनकी पनबा याबदी एमएलए असिना सेकेंड डिग्री कॉलेज ता तमलिंगैदा कॉलेज अदुगी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी फावबो ओइरमखिबने अदुबो मागना बीए सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन फेल होरबा मतुंगदा सेमजिन साजिनबा मार्कशीट सिजिनदुना मथंगी क्लास ता मिंगसनदुना लाइरिक तमलखिबने हाइ थौदो अदुगी मयोक्ता माकी मथक्ता सेकेंड डिग्री कॉलेज की हाउसिंगना मसाल लेखिदरबा प्रिंसिपल त्रिपाठीना कंप्लेनेंट ओइदुना पुलिस ता रिपोर्ट तौरकलमने हाइ अदुमैनम पुलिस की मैकेडी की रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना केस अमा कुमजा इंग्लिश मगा समापन मौद्रागा निथोइदा लखलबसु मसिगी चार्ज शीट सांगलबसै तरागोमदोगी मतुंगदा खक्त कोर्ट असिदा थागलखिबने मतम कुइना केस असिगी चार्ज शीट थागलक्तबना मरम ओइरदुना केस असिगा मरी लेनबा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सिंग रिकॉर्ड की मांगखिबा यावरी अदुमैनम स्पेशल कोर्ट असिना केस असिगी वयल सथरकपा मतमदा सेकेंड कॉलेज की मतमदुगी दिन महेंद्र कुमार अग्रवाल अमसुम सेक्शन ऑफिसर राम बहादुर सिंहान केस असिदा प्रोसिक्यूशन विटनेसिंग ओइदुना सरुक याखी कोर्ट की ऑर्डर अदु फंगलबा मतुंगना पुलिसना एमएलए दुबु जुडिशियल कस्टडी रिमांड तौखी हाइना सुपल्ली मखासे थरक पोइना तो पमरुएबा इ पाउसिंगना इबुदौ मर्जिंगी रोपवेगी मंगलाक नगदरोब्रा क्वालिफाई ओइदबा फार्म थबक पीरे हाइदुना हाई कोर्ट तो वकलकले हाई कोर्ट अक्टोबर 19 इंग्लिश कुनगमथोय फावबर पाखुम पिरकदबा नोटिस इशू तौखरे मणिपुर की लैजरिबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पोर्ट्स की मनुंग अनौब अमा हेंगत हनबद नतना पुवारी सगोनरक्लिबा हाइंगांगी इबुदौ मर्जिंगी खुबम मनाक्त मणिपुर गवर्नमेंट यामना थवा यावना रोपवे प्रोजेक्ट अमा पाइखतनबगिदमा मथौ ताब थबकसिंग लखलकपदा थबा असिबु माइपुनगदौरिबा अथॉरिटीना क्वालिफाई ओइदबा मपान की फार्म अमदा खुसिनरे हाइबगी मयुक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर सिविल रिट पिटिशन अमा फाइल तौरक्तुना वकलकपना इबुदौ मर्जिंगी रोपवे प्रोजेक्ट की मंगलाक नगदौरिब्रा हाइबा वहंग हंगनरक्ले प्रोजेक्ट असी अहानबा ओइना स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम की मखाद इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इबुदौ मर्जिंगी खुबम मनाक्ता पाइखेतकदबने अदुगा प्रोजेक्ट असी की थौबुना मणिपुर पुलिस
Housing Corporation AMPHC Limited ni adubu corporation asina Roughway project asigidamak pangthokiba tender gi thabak thoramsingda mapandagi farm ani khaktamak lakhibagi manungda tender asigi criteria na yadaba amasum konsindaba farm amabo lowest bidder oire haiduna kushinaki haiba charge ta high court wakalakre hain supali atopa pawamanamo Congress President Wakal Laina Naba Mali Sara Lamdam Sigina Sing Wakal Laina Nadi Wakal Lainadi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President and Lokena Naba Mali Hana BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Fondokre BJP Wangkem Mandal na Sinduna ngasi Wangkem A Sigi Oina Masak Laikai da Pangthukiba Mandala Musum Bud Committee Mifam Amada Saruk Yakiba BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Maki Wapam Asi Fongdokibane Mauna Haiki Ngarang ex MP Dr. T.S. Mainyagi Yumda Pangthukiba Thoram Amada MPCC ki President and Lokena BJP Lenga ki Matamda Naha Sing Wakal Laina Nare BJP Lenga ki Matamda Future Laiti Haibisi Yaningde Prime Minister Narendra Modi na leba asigi na singbu malemda laidiba atopa lebak singda laidiba naha singa yengnabada matik mayai leiba naha ohenna bagdamak leba asina fajaraba program kya pekhali Skill India Startup India Vocal for Local atama nirbana singbagi makada naha singi yaifanaba thorang kya pekhali bani State asida laidiba BJP na lusing balenga asina su lamdam asigi naha kya bo yokhatuna tuan scheme kya gi kanaba sing phangan khibagi pau miyamna loina khangnaraba ngaktani masida BJP lenga asidagi naha singe future laitre hairagadi AMPCC ki President and Loken Wakalaina nare habi tabani amasum startup program gi makhara lamdam asida naha kya na tuan mathabak kya pakhatpada mateng pangli habi sipuna mangna khangnarbu wafam ni haina supali Atopa Pawamana Laikhidraba Haksang Kusinakre Ngaranung Tipung Ohumlom Tarakpada Impal Mori Asian Highway number 1 Kangaboki Sorojini Oil Pamanak Karahum Tengzinabagi Tagdokta Laikhidraba Mir Hunga Haksang Asi Zenimski Moksurida Postmortem examination Toraba Matunga Aroba Matamangam Pangtonaba Imungi Mio Singda Kusinakre Hari Ngarangi Lebaktipa Tagdokta Laikhidraba Singli Sandel Sinadamdagi Langu Langri say ni fugu humdoi apokpa laikhidraba kang amadi maki masanupi sahi kun amasum salungphamdagi maibam naba kumar say kuntraga mathoini hain supali atopa pawamana khagembam asau hatkiba case ki sarsit police na court ta thagalamdre senaba sing sanglakpa yaroi Ngasidagi na say ani henbagi mamang August taruk English nganinga taraga mapan gi ayuk pung taramathoy makhairam tarak pada kumbi PS ki manungsanba kumbi Setapur mayay laikai da leiba khagemam asaubu yumthang nariba nongmaitem surjit maitai say kuntraga mga apokpa en singphu maitai amasumaki masun manaw singaloina maukhuri kaktuna hatkiba Thaudoki case police station asina register tawduna local trabasu housing power case asigi sarsit mari leinaba court thagalamdre loinana case asida senari bamiyo singadu police na fadana judicial custody de remand tawrabasu sarsit thagalaktabana maramoiraduna bail da loina mo thadoraktuna laikai na makhoibu tanthokrabasu mayum da hanjenduna lainana ba hotnarakpadagi anauba thawoningdaba thaudo amamuk tholakpa yabigi mipaiba leire Oiraliba piba masigi matang ngasi ayuk kumbi Setapur mamang laikai merapai bigi sekretari Prakasari mayum ongbi thoibi laikhidraba asaugi apokbi mama khangembam sanatombi laima Setapur anauba mangalgi advisor su oriba laikhidraba asaugi manaunupa Bipin khangembam kumbi Women Welfare Association gi sekretari khangembam kumbi amasum Setapur anauba mangalgi Assistant Secretary Yumnam Suresh na saruk yaraduna paumi singa unabigi tharam ama pangthokre haba paum sufongli atopa paumana Aadhaar card yonbada sienaba nupi fare mamang thagi kuntra de Imphal airport tagi Delhi tamna satnanaba hotnaramkiba Myanmar gi miyoi taraga mari fagatkibada makhoina sijinaramba semjin sajinba Aadhaar card sing amamamda lupa lising amaga sawanga laraga yonbada sienaba ne haba nupi ama police na faraba matungda thasigi kunga manga fawa police custody de remand laukre faraba nupi adugi maming singaigim sei nifugataru apokpa es Paulan thanga kawi Chusampur gi
Swanfu Village ki housingna New Zobengda Lairabani Hairi Mapungasi Singzamai Police Station and Duty Magistrate ki mamana potolaba matung na numitari ni police custody remand laukipani Taudo si the Siena Batop Mui Kras of Faga the Bawali Highness of Puntorakli Maraktan State Sig Wang Bratok Bato Paukra Mamda Mutamzage Masa Singilam set Pazadrabadi Mama Pada Sedak Pirabiana lady Sai no ribangang singna crime set Taraglabama di Makoi Gilam set Fazaraktrabadi Angang Sing Adugi Mama Pada Sedak Pinaba Wapam Sing Haudokna Rakibagaloina Sainagi Palamena Hiramasigi Matang the Kanaduna Tabak Wena on talk Labiabi Utopa Lay Hine report Singna Fundorakli Report Singasi Matung in a Sahi no riba Angang Sing quiet Gifava Ozadi Mama Mapane Mama Mapa Obisina section Mamadi Yang Sin the Wat Padigi Sahi no riba Angang Sing crime set Tarakagi Asobo Maram Ama Oheli Masina Maram Oerga Mama Mapa Oibisina Sahi no riba Masa Singbu Yamna sectiona Sienabagi Pandam the Anoba Loasi propose Torokibani Sainana Leba the lady Angang Kudima Apavama di my park for me amam Ohenabagi Pandam Tamli Adobo Leva Sida Sahi no ribangang sing the Satava Taudox in Kariguma Matamda Totally Asiguma Taudox in a Sidigi Ting Harabadi Mama Paoibisina Anoba Taudang Logodabani Langang Sim Nibalona crime set Tarakpadigi Tingmangam Loy Hansupali Makasa Tarakpoina Topa Paomana Huran Basingdigi Siel Loramba Police Ahum Ziel Sankre Lupalak Ama Huran Bigi Maralda Paraba Huran Bani Degi Lupa Lissing Maudraga Taruk Lorambagi Dama Police Personnel Mari Suspend of Bugolona Zela Tamcre Equising Duna Huranduna Lupa Lissing Mari Pahenki Amasumakoigi Motorcycle Sindu Ngakpi Senbiduna Ferozbad District Lantohanki Marala Police Personnel Sindu Masakang Bangam Kibagalona Makoi Bukutak the Fananaba SSP Ferozbad Asok Kumar na order toki nito kaba numita thokiba court order matung ina huran ba ani duga loinena police personnel mari disu jail thajinke report kharagi matung ina thasi ki taraga mangada grocery dukan phamba Gaurav Kumar na Rasul Putra police station na complaint ama file tawduna masakhang daba miyesna maki auto rickshaw dagi lupa lakh ama huran khre haiki huran bagi thawdok tu report tokiba matung no mara leiba singdu yumthang nariba district singda Selhan Kidanaba, Ferozbad ki Lambi Sing the Gari Kudimak Sek Tonaba District Asigi SSP no order toki area to the installed over CCTV camera singi footage yang mada huran ba aniduna delivery vehicle adugi sit makada thamba sel huran ba uki police na numaijing numita Priyanshu amasung Om Singa ko bo huran ba anidu Mainpur district Laiba Makoigi Yum Sing the Gifaki, Wang Pang Taubada Makoini Nasumna, Fongdoraki Madudi, Sil Huralaba Matung, October Taraga Mangada Makoina Mayum Yonaba, Mainpur Tamna Lapada Makoibu, Siraganja, Police Station Posting Taba Police Personnel Marina Kamki, Police Kambuduna Makoi de Gilupa, Lissing Maudraga Taruk Laukiamas Makoibu district border Fabutinki. Huran Kiba Singdugi, Sielorama Police Personnel Mari Dudi, Sub Inspector Sunil San, Constable Rakesh Kumar, Constable Surendra Singha Masum, Driver Balkrish Krishnani, Police Kambu Amanau, Huran ba Anidegi Laukibul Police Maudraga Taru recover Taure Haina, MSP Asok Kumar Fondoki Haina Supale, Ato Papa Manamo, Awamal Pidra Vaccination Center Tinglagani and Bimol. Manipur lengana COVID-19 laina dagi ngak thokna ba akan ba section tharang lokhat pagi manung sana laikai amadi club organization kya da lenga ki mating pangna ba awamal pigani haina COVID task force CM duna mathau tahon khraga ngasi phaw awamal pidana leire athuba matam da awamal pithoktrabadi vaccination center thingzilagani haina COVID task force Bisnupur gi president and Bimolana phongdokre Pamising unabama the N Bimolana High, COVID Task Force, Bisnupurgi, Tomising na Hokiba, Zuntadagi Tamangasum Nangasi Pawa, Kiamba, Ningsing Sanglen Bisnupura, COVID vaccination, Tarakliba Sida, volunteers sing na Wariba, Sibu, Pali Velingasina Awaman Pitopio, Sanglava Matamasida Nomada Sang Draba Yadrava, face mask, hand sanitizers, Yauna, Palam Kiagi, Awat Pasingasi, CMO Bisnupura Madi, Medical Superintendent Bisnupurigi, Kairaga Sisinari. DC Yauna Mari, they never sing the Awamal, Bibinaba Hizerabusu, Seal Pitok 3 Hyduna Lady. Saliba October Top Hopping Manunda Awamal Pitok Trabadi, November Tadigi, Vaccination Center, Things Lagan Hanasu, Fundoki.
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 22 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯡꯂꯕ bilateral hand transplant surgery ama Mumbai hospital amada mai pakna pangthokre hospital aduna thokpa statement amagi matung ina Rajasthan gi miyoe du handak ta pung tarago humdoi sanghiba yamna aruba bilateral hand transplant surgery ama satakre khura masung khong yaudraba miyoe ama haibadi quadruple amputee amada bilateral hand transplant procedure na amuk hana panchin ba haibisi yamna tang thokpa thawdo amani atoppa aruba case amadi khut ani ma adu dysfunction tawbasini khut ama elbow gi makhada kakre aduga atoppa khut amaduna elbow gi mathakta kakre maduna yamna hena singna ningai ohen khi haina plastic hand and reconstructive surgery gi senior consultant Dr. Nilesh Satabai na haiki anabadu sahi ama makhai gi mamangda high tension wire amaga thengnabadigi electrical burnsing tawkhibani masi yamna singna ningai oiba masum sayenaba aruba amani haina spouse na phungdorakli makasa tharak poina to papawa mana Jammuda terrorist singa khut thoknaba numit mapani sangsilakli army chief LOC da lakhre Jammu and Kashmir gi Poonch district ki asukpa umang sing da lotuna lairiba terrorist sing takthokna bagi operation security force singa terrorist singa misi mina thokna akan mamong na khut thokna rakhiba du ngasi ga thana numit mapani sangsilakre masi region asida India gi military gi damak khwaidi gi hena misi mina thokpa khut thokna ba singi manung da ama oire hawkhibani thokaba numitagi terrorist sing aduga mayukna duna khut thokna bada hawjuk phawbada junior commission officer JCO ani yauna lanmi mapan mathau pangthok phamda sikre hawjuk phawbada terrorist amatagi haksang phangkhidaba maramna makhoigi nakan misi mina thokhribra haibadu khangmangamdre marasida lebasigi army chief general NN Narafne Jammu region da numit nini gi khongsat amada lakli khongsat asigi manungda mahakna Pakistani commando singna training piba singni hairiba likhun singna hairiba terrorist sing aduga sathariba akan makhu thoknariba du security force singna loisina na bokhonariba line of control LOC paring da leiriba forward area singda satkani Union Home Minister Amit Shah su October 19 da Jammu and Kashmir satlaba yari asauba coming operation ama tawrabasu loinana asiet pamongda koisinduna thamlaba amasum akan mamongda sel kapsinduna su asukpa umang adugi kilometer nipan mapalom sangba mafam adura terrorist sing aduna khuthokna ba makhasa tharakli India gi security force lising kya gi section thawang marakta sanglakna ba hona ba loinana terrorist sing gi group anina numit mapani sukna mayukna duna asuk yamna misi mina thowan ba ngamliba sina takpadi makoi Pakistani military na training pirakpani haina army amasum local police ki likhun singna hairi ngasi general MM Narafne da region adu da leiriba asingwa phibam amasum hauzik sathariba counter infiltration operation sing adugi matang da paudamkhre haina su official sing haiki general na White Knight Corps gi forward area sing da Satuna Yengsin Kiamasum line of control LOC paring the Ladiba Pibam Adu Masamang Hakting and a Kanki Highness official sing Adonaki Jammu and Kashmir the Mahana Lak Liba Kongset Asi Kashmir Tampakta Masing Yamza the Bamiyo Kangrup sing Kanduna Matang Hatpagi Tadok Tokling Tanza Amada Suwedi Ta Sida Tampa Asida terrorist sing na misam Taragamatu Hatkre and spouse in a Fundurakli Atopa pawa madanamo lanmi sing sikre nahak T20 sanakhi gadra hangladuna Asaudina PM Modi de saikre AIMIM sip Asaudin OIC nithokaba numita Prime Minister Narendra Modi na fuel gi mamalwang khaliba amasum Ladakh ki manung da sainana phamliba sigi matangda kaidongai da wangang de haikre phibam amada wangang bada AIMIM sip na haiki PM Modi na kaidongai da wapamadugi matang da haibada petrol amasum diesel gi mamal wangli amasum Ladakh ki manung da aikhoi gi territory gi manung da sainana
ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯪꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯄꯩꯁꯥ 35 ꯌꯧꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯤꯇꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ 105ꯒ ꯄꯩꯁꯥ 64 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯖꯜ ꯂꯤꯇꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ 63ꯒ ꯄꯩꯁꯥ 83 ꯌꯧꯔꯦ जम्मू एंड काश्मीर टेररिस्ट की मथक्ता सत्थब तोंगान ऑपरेशन सीखिबा आर्मी पर्सनल की मतंगदा मोट पीरुदुना असाउद्दीन अवाइसीना मखा तारदुना जम्मू एंड काश्मीर अखोगी लन्मी मापन सिखरे अमसुम इंडियाना अक्टोबर 19 पाकिस्तान के T20 मैच सनाखिगद्रा हाइना हंखि अखोगी लन्मी सिंह सिखरे नांगना T20 सनाखिगद्रा पाकिस्तान इंडिया की मियाम की थवाई की लुनना नुमित खुदिंग की काश्मीर कुन सन 2020 सनरी है मानसु मखा ताखे हौजिक ओइनदि पाउ से मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सखिबद सोइखिबलानखिब क्या यावरस म्याम ngakpigene मतम की मरुइबे इ पाउसुं लेप्तन म्याम दा अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेली की थमजरी एंड थैंक यू